سورة التوبة آية درين أدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي ربسوي هجريا بكلي أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بسويني وتنيناني ناي ميلادي نصاروكا جاتي بافلاني مغاني كلي سانكالو تنا بسويني ومغاني أمبي دودا بغو مسجد الرجاء وامبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعذبك أموالهم ولا أولادهم إلى آخر الآية. على بافون آية كنو أكتشيد يكسين النما بكا. فلا تعذبك أموالهم ولا أولادهم كتشيد ما منافقون وكان نفلون أنو دون أكني كبكو. nafolo munun be u bolo den munun bu bolo kana nyaga ola anana aya wore kun ala ko wala tamudanna aynayka ila ma matana bihi ako chide makaninya sama ne alla ye munafiqin nunu ne kafirun nunu ni damu ni jiyanne ma minye kaninya sama katama ajiwaja minhum jahrata lihayati dunya. nafolo noniya chama min fule ninye ubolo nema noniya chama mbwe munafiqu bula ni kafiru kana nyaga ola kaninya takallajere ukannema kaninya takallaje linaftinahum fihi ni ala yoke kanne nema duma jiya kono purunku la jarabi akono de wa rizqu rabbika khairun wa abqa itigi ala be garjage mindi ema wode kawsa munafiqun ni kafiru kan nema yinye wode beto ulu tayinye jiya nyanama ya drone nema de aya wala kuna lako aya hasabuna annama numidduhum bihi min mali wa banina nusari lahum fil khairati bal la yashurun. alako aya wala kono yala kafirun munafiqun ulu ya jigidewa ne ala bake kuka nafolo jidili minke mbake kuka denke jidili minke ka denke chamanduma yala ulu ya miri dewa nusari lahum fil khairati konne bake ka hera de teleya ka kuyewa yala umire la we hera de umawa bal la yashuruna alako hera tuma de me istidraju de do nebe ninku yede puru ku mina yorola yoro minu yere hakli tala kube mina yorome nema tede kafiru denke chama munumbi bolo nafolo munumbi bolo munafiqu nafolo munumbi bolo jiya kono ya ninne bake ka teleya ka nafolo duma ku jidi nafolo la ni deun ukana mire konne ala bake ka hera teleya ka ku yede bone de ba kofe me utode do nema min fulu bolo bone de ba kofe utode do ode ato ni yoro lala ko tumama ko fala tu'azibuka amwaluhum wala auladuhum ukanna furu kana nyagala ukadde kana nyagala inma yuridu Allah liyu'ajjibahum biha fi hayati dunya ala yalla nyinide nafulu min dira kafirun munafiquma den chama min duruma ala yalla nyini puru kula jabani ukanna fulu nu deunye jianya na moya inde kono ya wala jabaye munye
الحسن البصري يقول بجكاتها ونفقة منها في سبيل الله منافق فلي نفل من بابلو أبا جكب وتاسغلا فسيغا كجاهر لا كجنيا كيرو لا بي كونتي سلامة جكب باكا كان نفل لا أبا كجكب ni ewa silamiyya demeli min fana nana be silamaw cela de nafolo be minala de jako abaka nafolo bo kado silamiyya dina kado ala kasirala me iba surate foy nafa ye folo iba surate foy nafa ye folo ni nye jian la jabade ni nye la jabade katuma ukan nafolo min fulu ni nyala bo la jabana jiya kono jakabe minula donc ni silamiyya demeli min be ke be silamaw cela ubu kan nafolo do ala kasurate foy nafa uma الحسن أكو آية لا نيني تما بون كثير ميون نيفو أكو مين فلان على حسن البصري كما مين فلان ني واختار بن جرير أكو بن جرير يو أودي سوغانتيا واختار بن جرير قول الحسن أكو بن جرير على حسن آياك كما عند سوغانتيا يعني آيات تفسير لا وهو القول القوي الحسن بون كثير فنكو ko da ya kuma shembinti ya lenye ni yorola o da ya kuma nyuma ni yorola kafo ala ko nyula ni alla nyini kula jabanu kan na fulo jinya kono jinya nyana maya kono alla nyini yo be jakka min bode anubu kan na fulo min dola kasirala natu nafa wa tajhaqa anfusuhum wa hum kafirun ala bu numbo kata alama fana lagara u kafir lama parce que munafiqin nifaqul akbar aka kene mana de islamiyai me konona la dusukun kono kafira de be donc ala bu nimbo kata alama la garafana o kafir la maw donc o de to ala ko ci de ma kana nyaga o kan nema ina kana nyago kan na folola la jaba duka jiya nyana mu yakono nu be safana unimbe bo o kafir la maw de ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون على باكا نبي نيوما كباريا منافقو كجيتويا أنو كسرانيا منافقو فلي موتي سيراكو بوفنا وبسلا موتيلا مي وبسرا ودي أتولا يافولا ويحلفون بالله ألكم منافقو بكاليني علي إنهم لمنكم كم مؤمنوا والله أمبي أودلا أمبي دي كلاني أمبي دي لاني كلاني أمبي أودلا وما هم منكم من ألكو تي أولاد وباوتيلا وبكاليفنا كو أولو بي أودلا ألكو تي أولاد ولكنهم قوم يفرقون من مغودر وبشراد ube akasira nyimin ko be sira awnyede mogode munafiqi mogode munafiqite cefariye jitode no ube sira aw mu'minu yede ode ya to ba fo ka kalaka ko be awla kasorote awla de ube sira awnyede ode ya to yennin kuma fo لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأ ni munafiqu tunye dogo yoro soro dogo koloka nu bese kata dogo nu teke aw mu'minu chela aw maqarati ube nu tunye kulungo do soro nu betaye kata do kono puru kata dogo awla aw mu'minu kanu ye aw mudaqqala ube nu tunye dogo yoro soro dogo jukoro yere ka wodo soro nimbe do dogo jukoro nu bese ka do o fanala nu tunyo soro la wallaw ilayhi itumbu yere fara kata oma utumbu kodi kata boli kata dogo oyoro la wa hum yazmahuna utaliyale danke nu be sirawne unafiqu fule silama uchela ta sagodela usirane de bawyo bawchela sinu nu tu nyesembe yoro so dugo koloka nu dama be fara nyogon kai nu te uteke auchela ubeteliya kata yede uteke auchela ube nu tu nye kulungo do soro nu beta fara nyogon kai nu teke aw mu'minu chela ube teliya kata fara nyogon kai ube nu ye do yoro soro dugu jukoro nu beta nyogon soro e dama beke uteke aw chela utumbe ukodi kata e uteliya de uteke aw chela bada parce que utaka fara nyogon ya fe hari doni shede tuye ni ay munafiqi be islamu chela ta yoro de ta bolo dogo yoro de ta yoro sombe wori yoro de ta bolo sino taw chela fi hari doni
munafaqi tafa ka ke mu'minin nyuma uncela abada me adeselende do na ba uncela tanke nube sirawbe ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ومنهم من ألاكم مغود دوب منافقولا يلمجوك في صدقات شيد النيبا كيكا جاكت لا وبالنيبا فيكا قنمت لا علي بالله وشيد جاكت لا لين min ye kanima tilali mogo do be munafiqu la ibi la gosi tilali yoro la fa in utu minha aradu ni be nafulu min ka katila ni ye fenta ka di munafiqu ma u be nisonja ikoro u be je ikoro u be nisonja wa in lam yutu minha ni ye nafulu min tila ni ma fendi munafiqi min ma ijahum yasqatuna ibe bo min kalama u be dimi nin jogo be mugo caman fana la silamo kafola nin jogo be mugo caman na munun bu dambe kata sunna ma u ka kafo kono don fule awcela misiri kono nin nema min nana misiri kono sogo tilala misiri kono sukoro tilala misiri kono wori tilala misiri kono ni do ale do sorala afula be ni sonja kumate kuma miseni te ngunu kumate me min ni tilali kera ama do soro fambe be ke mangay ado yerebe misiri bila ko ambe be salli nyogon ka ko nin nana yenne so uyadi karsamu yadi ka hari munun te wuluso am munun be misira suni tilen nema do sorola ado yerebe misiri bila munafaqi jogo de do ebe dina la ebe misiri kono ni ala de wa ube ebe misiri kono wori munun be tilade ebe misiri kono ni ala de wa ube misiri kono nafa fe munun be tila misiri kono de ebe misiri kono ni ala de ni ye fen soro afule ni ma fen soro ebe misiri kono ka dina de kama ite misiri kono ika jiyan nema ni jiyan tere kama ite mu jawa mugo chela fana jiyan antere kama ewa munafaqu jogo de do nabe mugo minna ala fule ka foya ado tumbe chide la boshinina tilalila donc ko ni aya jigi sababun umnu man yati anu alayka fi sadaqati mugo dobe ugulla goshiki sapute jakkaw tilalila wa zukira lana ko ya fuye anna rajula min ahli albadiyati ko cedo bursumo de do hadisu ahadin bi arabiyati aboto kurado bursula atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghshimu jahaban wa fiddata anana ciden ba fe ka abaka ka sanutila mugoni nyogon chani worije fa qala ya muhammad bursu mugoyin ko ako muhammadun wallahi la in kana allah amaraka an ta'dila ma adalita ako na harin na yasuru alayhi nyamar ya muhammad ko ikatile imatile fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaka ciden ko kisini nema baka ako waylaka ako halaki biye faman jalladhi ya'dilu alayka badi mujuman beshaka tile kata emanne kofe ninne matile be mujuman soro mimbe tile kata ematuguni summa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam o kofe ciden ko ihjaru haja wa asbahahu aw akon nince min fulen ni aya yere kolosin ni mare anin ni na nyogona kelen kala aya yere kolosuma fa inna fi ummati asbahu haja ne ka manton nince nyogona bina bonka mantola yaqrauna alqur'ana la yujawiju taraqihim ube qur'ana kala de akalan to nyumanda me ka qur'ana kalan tetteme gono na janko kasew ka dusukuna fa iza kharaju ninni mugusugu na nyogona bora aw cela silamon faqtuluhum ayufaqa summa in kharaju وكفي نو بورا فاقتلوهم أيوفغا ثم إذا خرجوا وكفي نو بورا فاقتلوهم أيوفغا ني حديث ببوار المسلم الله وذكر لنا بنكسر كفورا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وتيرنتم بافو والذي نفسي بيده كون كلنني مساينين بمسامين بولو ما أوتيكم شيئا ولا أمنعكموه إنما أنا قاجن kiden ko seba ma dondola anana sahi muslimu kono akon ne ba ke kam min di awma ne ta ke ka foi di awma ne ta ke ka hukumanti afana
ne koni ye maralikela de doro ala kan ne mara maralen de be ne bolo maana ne ye tilalikela de doro ni ala kun kan min ke cogo min ba ke o cogo la ne te mogo sombaga ye ne te mogo kumanti baga ye ne ye tilalikela doro de anana abi sayyid ka hadisa la fi qissati jin al-quwaysharati jil quwayshara ka qisara لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم هنين ثم متشيدني هنين كقنيمت لا فقال له جو قويسر كو تشيدما اعدل فانك لم تعدل اكو محمد تله يمتله جو قويسر ديو فو تشيدني فقال تشيدن كو لقد خبتم وخسرت اكو يبننا يبردلا الا ما اكن اعدل ننا ياسر نمتله يبننا يبردلا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد راه مغفايا ثم متشين نفو تشيدنيا اياكو داباك كتا تشيدنيا تاتو لاجي تشيدنكو انه يخرج من دي حاجه اكون نينشين يغناو بنا بو ngam mantola qaumun ninche mogodo bena bon kam mantola komi ninche nyogonaw yahfiru ahadukum salatahu ma salatihim sebon aw dola kilembe jo aka sallila uka salli koro wa shiyamahu ma shiyamihim aw dola kile ibe jo ika sunna uka sun koro yamruquna min ad-din maruqa sahmi min ar-ramiyati nyo dole de do dina kono komi niye ewa binyeke ka kungo kono fen sogo ka filala na be sogo ka bokata teliyala hari ni kungo kono fen ka farkoro yoro site ewa dilo binye kalaina ewa nunu fana bolendo silame kuno chogodela fa aina ma lagaytumuhum nanu yenyugon soro yoro faqtuluhum ayufaga fa innahum sarrul qatlan tahta adimi samai ulude yesu be sankaba indunju koro ulude kajuguni jinya sube wa zakara baqiyat al hadith ay hadithat tofu umbalmo ninye jownye ubafu nununde ma al qawarij julu ko weysara ufolo ye julu ko weysara de qawarij wude do cide nyu kam man kutufo qawarij munu fulen ninye mbalmo hadisan min nana ukakibariyala hadisa sahale hadisu hasan abeta hadisa mugala ni cide mbu man kutufo mbe ukam man kutufo ni yorola tanke annana bunkasiri yereye hadisa udofo ku man kutufo kawariju folo kabo fama kofe ka fama nani benyana ka fama lagosi benyana akera cide nyere folo de la julu ku we sharabolo kawariju kanyema yo wode ewa fokata nyawuli ishigi jamanyana fama ka doya ka lagoshi nimbarula ka lagoshi deresula ka lagoshi julu to we sarayata wodela kawariju bara de do wodi yato ciden ko ni nyanyu ko nabena bonka mantula aya yere kolosama e pinna yu soro yoro ayu faga hadisa wala siden ko hum kilabun nar ako jahannaba wulude do me ay qawariju ayu kam man kutulla me bi ambe kumuka famin sifatihim sabitati fi sunnati qawariju kam man kutu munu sabatira ciden ka hadisa sahalewna bal mun bin man kutu munu fo ayu lamini hakliye na yu lamini hakliye mo fagala munun be diya kono kulu be jahadula ni man kutu na yu lajo o man kutu sabatira mo la yera mo la be diya fanta nani abe yoro atode ko qawariju jahadu kelawte utode qawariju jahadu kelawte munna hada ma jiya trompira nuye ube kuma nyuma munun fo dina chogo munun bu bolo bato chogo munun bu bolo ani ube la hala munun ore chaman trompe no ba fo ko dina mawde do sila mawde do me ayem man kutu nunu laje akam man kutu nunu ni mo munun be jiya kono sisa nube marfa cili mo fagala aku bila nyogon ko hakilima kelenkele bi tayoro do man kutu fole munye ciden kadisa sahalen kono shigaru shinni ako jawe wa qawariju ukam man kutu folo
bada nube yoro yoro uba sura be demiseni abe demiseni sigaru sin abe demiseni fahum fi ghalibihim shababun sigaru nuyu jamai soro yoro yoro uba suru fambaye u jamai famba be demiseni abe fona kai yaqullu bainahum wujudu suyugh wal kibar akaddo ikacce korba yucela akaddo ikacce korba yucela min jawili khibrati wa tajaribi to korba munum be kodo anunu be ko isay ko laje ko sugu munundo o kaddo ucela u jama be yoro yoro qala anhum nabi sallallahu alaihi wa sallam ciden kuma ko ka kibar yala huda sawul asinan ciden ko kawarijo fule o kam man ko to fulo katta man te fulo ako demisenu de ro kashima jamfa demisenu de ro qala li hafiz ibn hajar fi al-fath al-hafiz ibn hajar ako fathul bahri kono wal hadasu huwa shigaru shinni hadasu kure munye ni ashuma jamfa shu kadogo aw kawarijo kam man ko to fulo fule o kajjama kulube yoro yoro o demiseni de kacca katte mu kacco korbaka aya jiya marfa cila nunu lajeke kele fulanna ataysun wasafahu ukam man kutu fulanna giri ani fendom baliya obula nu be giri nu yere anu fendom baliya obula fa ammatul khawarij wa man yatabanna fikrahum min as-sabab kum min khawarij tama anu ka haklna be demiseni la الذين تغلب عليه القفة والاستجال والحماس يبوسروا من تليا أنو دسكون في قالين وكتلي كولا والحماس سلامية كانوا بولا أني سلامية جريم بولا ميكاسرو سلامية يرفعمته حماس بولا كسلامية كانوا تدركوا بعد دفع وقصر النذر والإدراك مي وكلا جلين وكاكروشلي وما سرنا لنا أري باتولا ما أديغ الأفق وعديم البشرة وعدم البشرة من يدسكن نور له أطولا ما أنا وتلا جلك يرجع كما جاء في الحديث المنتفق عليه كم إننا حديثكم حديث من بخاري مسلم بنلا تيدن كو ياتي في آخر جمان قوم ودساء الأسنان سفهاء الأحلام akum mugo do bena jiyan labana usi jamfalente demisenu de do men ka hakilu fana ka dogo te fen kalama wal ahlam al albab wal uqul wasafahu al qifatu wat tays safahu ye munye mugumi ni abekiri kola a hakili ka dogo safahu yode ni nyemman kutu jolina fulana ayen ni fana ka jate mina mugo munum be jiyan kono sabana al-khurur wa ta'ali yere marsa bula ni yere korta bula fal khawarij yurafuna bil kibrin wa ta'ali ala ibadillah khawariju katabulo abeddo uka jogola yere bonya ani ku yere korta ala jombe sanfe ala ka jombe sanfe o bula wal inzabu bi anfusihim wa amalihim anu nyagalembe ube kaba uyerela ube kaba ukabarala ولذلك يكشرون من التفاقر بما قدموه وما فعلوه ودكوسو يبي خوارج سربدا ويبارا منونك وبوسنو يده وبوسنو ككتاوي قال صلى الله عليه وسلم نمن كنت فنلا تيدن كو إن فيكم قوما يعبدون ويدعون أكون مغوبي أولا مغوبين بو أولا وبي ألبتو كدومي ألبتوك حتى يؤجب بهم الناس فمغو بكبكو أولا وتؤجبهم نفوسهم ويرفنا بكبكو يرلا مغو بنبو أولا وببطو كدومو كبطو نونو كفنا فمغو بكبكو أولا ويرفنا بكبكو يرلا يمرقون من الدين مروغ السهم من الرميات نو بولين دو دينا كونو كومي نيه بنيه فيلي كتافنا نايا صوابي بو كتاچوغومي ni hadisa ahmadu ya hadisa yimbo bi sanadin sahihin wa yadfa'uhum qururuhum li'adi ilm li'indi'a ilmi odi ya to kayire marasa odi ba ato
ويربا يري كتاو يرما قولو يدوني كبغاو دي وتتول على العلماء وبو يري قرطة يري أوقاتي دوني كبغا منون بجيان كنو علماء منون بجيان كنو ولو بو يري قرطة ولو كاري ومواجهة الأحداث الجسيم بلا ترجية ولا روية ولا أرجوع إلى أهل الفقه وراي أو النهر هي مسائل بل بانو نو نانوما وتافي وكاساجي كافو أنكا ساجي كتا دوني كباوما أنكا ساجي كتا فقهاوما وتو بولودي هاري جيام مسائل بل باو وبو يري چوبالا كوكا حقنا بارلا وتا ساجي كتا كتابو موتا ساجي كتا ايوا دوني كباوما نيفانا يو جوغوي donc ninte sabana yewa uka jogo mankutu sabana fule umara salendo nu yere uyebu yere korta beka nanina ali istihadu fil ibadati qawariju kam mankutu nanina ubu yere jija batola kosobe u yere jija lendo batola kosobe fahum ahlu ibadati min as-salati wash-shiyami wa qira'ati wa dhikri ulufule bato dunkaw dedo ube salli kosobe ube su kosobe ube qur'ana kala kosobe ube jikru ke kosobe wa bajilin ube nafulu fana finance kosobe o tedhiyatu ibu yeredi alama fana ku yeredi uboke wa haja mimma yad'u lil iqtirar bihim ninde kera sababu ye ni mugo marasanu ye uye mugo marasani nonunde uka salli min fule uka sumunu fule uka salli chama anu ka sun chama anu ka qur'ana kalan chama anu ka jikru chama anu kan nafulu bo chama dina kuna nu bu yeredi dina ma ha ala koma ninde kera sababu kamo chama trompe katufe ولذا جاء البيان النبوي واضحا في التنبيه على هذه الصفات فيهم ولياتو تشيدين كبنغالي نانا كان حكلي جيجي كان كنو كتن مانكوتو مانكان يركولوسي تشيدين كو ليس قراءتكم الى قراءتهم بالشيء تشيدين كو شيبوما اكو او ككلانت فويه قوارج نونو ككلان كلو ولا صلاتكم الى صلاتهم بالشيء او كسلتو كرو وكسلو كروني فويه ولا صيامكم الى صيام بشيء او كسنت جاته وكسون كروني فويه ني حديث مسلم يابو ني مؤمن كراسا وقال يحقر احدكم صلاته ما صلاتهم وصيامه ما صيامهم حديث ولا تشيدون كو دولا كله ebejo ikasalli la uluka salli koro ebejo ikasunna ikasun koro ni hadisa muntafa wale wa iza kana sahabatu radiyallahu anhum na kera nisabon alaka je kabuma yahtakhiruna salatahum ma salatum fa kayfa bighairi sahabati ni jama kulum min nisabon yere ulube jo kabatola o jama kulu kabato inkoro mogo todo unu mogo todo ولما لغيهم عبد الله بن عباس ودياتو تمام عبد الله بن عباس يوكم بنيونيا كتاكم في آلة ليلة قال فدغلت على قومي عبد الله بن عباس كوندو نمغوكا لم أرى أسد اجتهاد منهم ممغشيني أيرجي جلندو على بطول كوبو أيديهم كأنها شفن لإبل ukabulu tanko be baraka ube batoke ukabulu yere ka gride komi nyame kumbele ukabulu ka gride komi nyame kumbele wa ujuhum muallamatu min asari sujudi awa ukanye daw fana taman sede be ukanye dawla ukasujudi chaya koso arwahu abdurrazzaq fi musannaf abdurrazzaq yenimbo fi musannafi ayi kitabu min wa musannafi donc ninye ukamman kutunani nay mais munye dia yere islama trompeni ewa mugo fagala nonu ye ngoni mbato nonu dero nonu ye ko be qur'ana kala be bato ko be salli be fe o de dia mugo chaman trompenu ye me kide nya fonyede ako hari seba yere bejo o ka sunna nonu ka sunkoro o ka salli nonu ka salli koro o ka ewa qur'ana kala nonu ka qur'ana kala koro ka bato nonu ka bato koro me ona tabe ciren ko te cinya kade aku bolendo silamiya kono komi ni binye kala filina be fen sogo kabo ni nyu kam man kutunare nay aduruna su'ul fahmi lil qur'an qawariju kam man kutuduruna qur'ana famu ko jugude bubulo uye qur'ana aya be famu ko jugude la fahum yakshiruna min qira'ati al qur'an ubi qur'ana kala ka chayade wali sidilali bihi ubi dalila kan qur'ana ka chayade lakinni duna fiqhi wa ilmi me famuni donite
kasoro famute donite bal yasnauna ayatihi fi khayri mawdiha yad'una ayati fi khayri mawdiha ube qur'ana ayaw do yorola udo nyorote minye ube qur'ana ayaw ke fenye ute minye wali haja jawas fihum ode koso ukam mankutu do nana hadisawula yaqrauna alquran ube qur'ana kala yahsabuna annahu lahum wa huwa alayhim ulu be qur'ana aya do kala kadelila kenaye ulu nyana o qur'ana aya ulu madelila de kasuru aya nyawulu kadelila de obula yatluna kitaballahi ratiban ubi alaka qur'ana kala kumi ajigna chogomi la yujawiju hanajirahum me atattemu gononka uka qur'ana kalante temu gononka janko kasu e wa udusukuma يقرؤون القرآن وبقرأ نقلا لا يجاوز تراغيهم أتتم وكبونوكا قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم إمامنا النووي تماما يني حديثا صحيح مسلم كما ياسره أقول ليس حجهم من القرآن إلا مروره ولا لسان أقول كأني يرت فوي قرآن لا فوي قرآن تملي منك أنك فلا يجوج تراغيهم ليصل قلوبهم أتتم غونونكا كاشي ودسكونا وكا قرآن كلام بيبي ونندكا أتتم غونونكا كاشي ودسكون كونو وليس ذلك هو المطلوب بل المطلوب تأقله وتدبره بوقوع في القلب أو أكو قرآن كاللانيني فنتكون كان كالانين كاتي قرآن اللانيني تويدي قرآن اللانيني يموني إكا قرآن فامو إكا تاشي akado idusukun kono qur'an la nyine yode wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah ko wa kanat al bid'un al ula mislu bid'at al khawarij ako bid'a fulum nun do nadina kono comme khawarij ka bid'a inma hiya min su'i fahmihim lil qur'an ako munyato bid'a har bid'a fulum nun do nadina kono kawarju ka bidaya doye ako asababu ye munye qur'ana famu badiya afamu ko junu ye qur'ana famu ko jugula qur'ana famu ko jugu ode bidaw do dina kono lam yaqshidu mu'aradatahum uma la nyini ko be qur'ana made walakin fahimu minhum ma lam yadullu alayhi no ye qur'ana famu chogode la qur'ana kala nyini akadde la nyini te minye ulu yo o famu kontre de la ode yu bila bidala مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية نيفوي ولذلك قال فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وليات عبد الله بن عمر أقو قوارج وكتبار يلا انتلغوا إلى آيات أقو قوارج ترى آية ولا قرآن كنوك آية وكلا نزلت في الكفار آية مننجنا كافر كده كو قوارج يولدتا فجالوها للمؤمنين ولوتا روجي مؤمنوك عبد الله بن عمر كما فلي كو آية منون جينا كافرو كقرآن كونو دي خوارجو تارو آية ودي تكو بلا مؤمنوك ذكره البخاري تعليقا عبد الله بن عمر كما من فلان البخاري فوق دلو قال ابن حجر كون كان يغال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوات كنتم بفو خوارجو ما كو كلام بغو ko ukayire jija gilen sabula kalanna uri ibadati ani baton illa annahum akumme ulum kanu yata'awwaluna alqur'ana ala khayri murad minhu kutum be qur'ana uba fasariya ka aya ke femure de kasro aya kallani toye kawariju be qur'ana aya kala ka ke fendo ye kasro aya lanyini toye ويستبدون برأيهم ولو بقرآن فو كتفسير كقرفنو كحكلنا ده ويتنطعون في الجهد والقصوي وغير ذلك وبدانتمي جيباني وبدانتمي على وبدانتمي على يسرنا أن نوننا نغنو فتح الباري لابن حجر يني فو فتح الباري كنو ما أنكتو دورنا ده أنفلك مين فو قرآن فامو باليا ده بوبلو نوبي آية فو وبا أفو كونتري للا فامو كجوغ دي بوبلو آية منون جينا كافرو كا وبي أولو يولو بولو كلا سلامو دي كان مؤمنو نيو كم من كتو دورنا وكم من كتو ورنا الكلام لحسن المنمغ نو كمنا وكا كما بكاني وكا كما بكاتي ايواتي كاني كما نيومو أني كما تشينيو
kawarju ka kuma ya ulude kuma nyumani kuma kenyu fa kalamuhum hasanu jamilu uka kuma ce kanyi la yunaji ahadu fi halawatihi wa balagatihi ni mugo yuka kuma me mugo shite nyogon soso uka kuma injali la kafuni nya kuma nyumande fahum ashabu mantiq wa jadali ulu kuma kelawdedo soso li kelawdedo fana yad'una litahkim sharia wakati eba ulu be mugo welede kwanka kiri tigeni sharia ayeni lamede yad'una litahkim shari'ati ube mugo wele kata ka kiri tigeni sharia de wa an yakuna al-hukmu lillah ube afofana ko fo kiri bekake ala de tay wa muharabati ahli riddati wal kufri ko ulube de mo munum murtile lo kabo dina la mo mununye kafiru ye kulu bake kulu de kele walakin fi alahum ala khilaf jalika nuka ke wale bo kontre de ka ube min fotu dalate uka ke wale bo kontre ka kama qala anhum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam komi ciden nya fu ka kibarala chomi kisini ne babaka ciden ko yuhshinuna liqila ako kawarjo fule nu kuma na ube kuma fokanye ube kuma fokanye o yushina li fi'ala meuka ube bara uche juya manuka kuma ukanye meuka bara umanye ayenni munye ciden ka kuma de fule ne kawarjo uka kuma ukanye meuka bara umanye yatakallamuna bi kalimati alhaq nu be kuma ube cinya kuma fo yaquluna min khayri qawli albariya jinya kam mo nyuma ube kuma munu fode ube kuma no ode qala sanadiyu fi hashiyati ala sunan nasai sanadi ko sunnatun nasai abe ewa sarahu munun ken nasau kerefa ko ay yatakallamuna bi badil aqwal allati hiya min khiyari aqwal an-nas fi jahiri ako jahirula jinya kam mo nyuma mbe kuma nyuma munun fo ni kawariju be kuma ku be kuma ni o kuma nyogona de misl inil hukmu illa lillah misalila kirite mogoshiye ni ala kelempewte inil hukmu illa lillah kirite mogoshiye ni ala kelempewte uluna nyogona ka du'aihim ila kitabillah ani nu be mogomin wala kulu be mogo wala katala ka kitabu de ma bo kam man kutu de fulene ni ka sori ba kuma min fo anu ka ke wala te nyogonta nunyu kam man kutu worona o kam man kutu wolon fulanna takfiru wastibahatu dimai kawarju kam man kutu wolon fulana de kam mo kafiriya ka silamu ka joli boni ladaga wa hadhihi hiya sifatu alfariqatu lahum an ghayrihim ninde man kutu min be kawarju nu ka tanabo nyogona at-takfiru bi ghayri al-haqq kam mo kafiriya ka soro cinyate wastibahatu dima'ul muqalifina lahum ani mo de ulu be tasira ni tabulu min kan ni ekoni masoma doro ibi ka joli boni ladaga ibi faga ulu billah halal min ima faruka kala halal ima soma doro bi faga ibi ka joli boni uba ladaga wayuka tabulo de kama qala anhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam nimman kutufana parce que man kutu kelen kilamba ke ka fo de la de babela ciden ka sunnala nimman kutu min fulani ciden ko yaqtuluna ahla al-islam wa yadawuna ahla al-awsan ako kawariju kam man kutu de katta man sede de ulu be islamu de faga ube boli batola uye kutoye muntafaqu alayh ayu la jeke ute kafiru yorodwa mi ube me ba bombu ke misiru de la ube silamu de mina ku faga ube silama jamano de kono ka silamu faga ka bombu lo silamu ka yorola ka bombu be misiru la mo salito jumawu ni feuna unyabe kafiru lo be kafiru yorodo cide munyo fu kam man kutula ako be silamu de faga ka boli bato yawu ni kafiru yakutoye wa haja min a'jami ma jamma bi nabi sallallahu alaihi wasallam al-qawarija cide nya qawariju laggoshi ni jogo minye adode enina alu olo fulenye shaykhul islam ayenni fo majmu fatawala ako jogo munu jogo bele ba min ni cide nya qawariju laggoshi nayi ako ninde do o ka silama faga anuka kafiri tole be silamu de faga ka kafiru toye wa sababu qatlihim li ahli islam mun uka sababu silamu faga li sababu ye munye uboro takfiruhum lahum parce que ko silamu ube ko kafiri de
وبسلامو ككافر ده. قال القرطبي في المفهم قرطبوكو أكا كتابوكو مفهم وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباهوا دماءهم. أقول من خوارجون وكيري لا مغمغو سلامك كو أي كافر ده كي لابو سلام يكونو ودي باتو بيكا جولي فنا بولي لا دغاي بي فا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية كو فإنهم يستهلون دماء أهل القبلة. أكو خوارجو فلده من يسلي بغوية ونبي يسلي بغوية كجولي بوني لدغا لإعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستهلون من دماء الكفار. أكو بسلامو أكو يسلي بغو كو أربي ولود جولي بوني لدغا كو بسيك كو مرتلا كبو سلاميا كونو وبي ولود كجولي بوني لدغا كتمي هاري كافر يري جولي بوني كا خوارجو وبي سلامك فغالي دي لدغا كتمي هاري كافر فغالي كا parce que lu bolo ko silama be murtire no ka bodina la wa yastahilluna dammahu wa malahu wodi ato be silama ka joli boni la daga ba kan na folo tali daga yereye wa hajihi halu ahli al bidai akon ni nye bid'a mo kelen kele ka jogode yabtadi'una bid'atan ube bid'a do sinsi ka ke bid'a o yukaffiruna man khalafahum fiha ni mo yusoso bid'a fana ba fu ye kafiriye ni bid'a mo be kala halade buntemi ade ni fo majmu fatawa kono bid'a mo be na ye bid'a min kiriye kado dina kono na le ba ke ni e ma ke doraba fo ye kafiriye e maulidi fule ta fo ko mo min te maulidi ko ye kafiriye ba afo ba hawtewa awa bid'a mo buntemi ko majmu fatawa ko bid'a mo ka tabolo de ni ube bid'a do de kiriye kado dina kono ni e ma faruko bid'a la doraba fo e kafiriye e wa khawarij go to la ube kawariju shira min kate bidiya de do ni mugo ma faruka la ibi jate ko ye kafiri de wodi ato bi joli bo ni daga kifa wa takfiru inda al khawarij lahu suwarun kashiratu awa ki kafiriya kawariju ki kafiriya shira chamambala ka takfiri murtakib li kabirati kawariju fule mugo be kabara junubu ke kawariju bi kafiriya mana nu yume be dolo mi drobi fa ko ye kafiri de ni ye galon tige bi faga ko kafir de e ye jene ak hari ni ma furu bi faga ko kafir de kabayra junubu tige min ye khawariju ye mo ye kabayra junubu bi kafir de aw takfir bima laysa min bi jambi asla hari bi kafir ni ko do yere min te junubu yere le shir yere la hari ko min yere te junubu ko yere ni ya ke dorulu ba o se ka fote ko ye kafir aw takfir bi janni wa subuhat wal umur muhtamila kawariju be mo kafira ni bisigiya doroy ube subuhati do doro bi kafiriya ube kodo boro koyi ibese ka abese ka kenninya abese ka kenninya o ko sugu na nyogona doro kawariju be sika mo kafira nay aw bil umuri allati yasuqu fiha al khilaf wal ijtihad ube ko munu adagara mo ka nyogon soso wala dinala ube ko munu nye ijtihadu ye kawariju be mo kafiriya ko sugula aw duna tahaqquq من توفر الشروط وانتفاء المواني قوارجو مغو كافريا ka umakotala kafiriya saratu sabatira lawa ube munum be mugho balika ke kafiriya o sabatira o masabatu umakositola uluto jatemina wala yu'ajaruna bil jahli ewa qawariju kam mugho kafira chogodo be ulute ujuradi mugho mani jahiliya kafu ayenninke ata dode o atishika ke kafiriya pasiga atado o te qawariju bolo uluto ujuradi mugho mani jahiliya wala tawili uluto ujuradi mugho mani tawili ye munye iba soro kodo be tugura karamugo dode ka hakili naka okoina karamugo dode be ayenni aya fo nin chogola ayenni hadisa fo nin chogola makala dalembe karamugo indela ye kuin fo chogomi nyana ode tinyai itugura ko kasoro ita dode uba fo ni de ahli tawili nin ta gawarju bolo ulukoni ahli kafuta ahli tawili de ye uto jate min ka kafiriyala wa yukaffiruna billahi jimla aqwali wa ma'alatihim awa ikakuma ninka kuma alla nyini yeninde ube ninka kuma abel labani ninde ube ke sababu kawarju bike kafiriye wa yastahilluna dimaa ibe jolu boni ladaga man yukaffirunahum duna khadai wala muhakamati wala sitabati awa ibe mugo faga kika joli boli ladaga uyeriye mugo min kafiriya
ibi kafiriya kasoro ima ikiri ewa ibi kafiriya kasoro imi lata mahakamala ibi kafiriya kasoro ima hari tubu nyini ibi faga nulu koni ko mogo min ye kafiriye doro iyi kiri ko ye kafiriye indi ite kiri tigala ka kiri kono ini teta mahakamala kata kiri tiga yika ewa ita tubu fana nyini fe tanki ulu ya sabati ko ye kafiri doro ibi faga kiri ko yerete ولهذا قال أنهم النبي صلى الله عليه وسلم نندو قصو تيدن كو كبار يلا يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميات أكو بولون الإسلام يفنو كم نبي كلا نيا في الفن نا يسغو أبيبو تغمي فسبها مروغه من الدين بسهم تيدن قوارجو بولي دينا كنا يا مثال نبي كلا الذي يشيب شيئا بي كلا من نابتا كنو سغو نابتا سرو فيدخل فيه ويخرج منه نابت دوالك أبو من سدة سرعة خروجه أكبولي تليالي سابولا ايوا تانك بني نفعنا من تارا هاري مين كنو فينيا كسوغو سيتة جلو بنينا أبت تليا كابو ايوا تيدن قوارجو بولي دينا كنو أيام مثالين غولي ودياتو دوني كباو ينيغون سوسو يالا قوارجو يري كافري هو بكافرته شيخ عبد الله بومباجي عليبو كافري ديكا ko qawariju ye kafiri de ale ba kadde lake munye ko ciden ko yamruquna min al-islam kama yamruqu sahmu min ar-ramiya ale bu kafira ni ninde o fi sahih muslim anana muslimu kono hum sarrul khalqi wal khaliqati ako ko danfembe abe jugumay ala ye danfembe ani danfe dara ko khawarije ka juguna be sarrul khalqi wal khaliqati ci da nyere de nenfo dan fembe ani fenwo fendana qawariju ka juguna be wa inda ahmad bi sanadin jayyidi abe ahmad kono ni sanadu min kanyi tuba liman qatalahu wa qataluhu ci den ko ari jannabi mugoye qawariju ye mugo min faga man qatalahum ni mugo min ye qawariju faga ari jannabiye nu ye mugo min faga ari jannabiye ci da nyofo توبا لمن قتلهم أو قتلوه أرجان نبي مغي نية خوارج وفقا نيو فقا أرجان نبي قال ابن حجر كو وفيه أن الخوارج سر لفرق المبتدأة من الأمة المحمدية فتو الباري كونو ابن حجر كو كوني حديثا يا يرا كو تيدين كم منتون لا كو بيديا جمع كلو بي تيدين كم منتون لا كو خوارج كجونا بي bun hajar yenni fu fatu barla ciden kam mantola muhammadu dinala muhammadu mantola bidiya mo be khawariju ka juguna be ni ñu kam man kutu jolinay wolon fulana segina ittigajuhum shi'ara yatamayaduna bihi an sha'irin nas khawariju jama kulube yoro ibasuru tamanse dobo ubo mina tamanse dobo bolo min buni mo to bo nyogon koro ibasoro ubetta manche do dila uyerela numbu uni mugo tobo nyogon koro walahu fi kulli asr wa jamani shi'aru yatamayaduna bihi waqti ani la halaw comme ni waqti tekelenya ube waqti la ibasoro ta manche do bu bolo nimbe uni mugo tobo nyogona wa qad yakunu haja shi'aru fi ra'iyati nin ta manche mbese ka ke darapoy iba soro be drapeau do dila drapeau min niya ye yoro iba fo ni nye karasan nunu de ka drapeau ani drapeau tote kelenye aw lawn libas ube se ka fini couleur ube se ko ka tamanse ke fini couleur doye nim fini sugu niya ye mogo nunu de do aw hayatihi ube uyere kala hala aw khayr zalik ube nunu na nyogona iba soro be tamanse ko ni do dila min bunu mogo tobo nyugon koro وكان شعارهم في جمن علي بن ابي طالب حلق الشعر وروشهم علي بن ابي طالب تيرلا خوارج كتا من شيده كونديده وته كونشيغي يكون كولولا بدا يبي كون جيلند يه پلا علي تيرلا وكم من كتو تنيوده كما اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كم تشيدن ينكبرنا تشوم يككملا اكو شيماهم التحليق ako ewa kawariju kata manse munye kundi ube kundi ni hadisa be bukhari kono qala shaykhul islam fi majmu fatawa
shaykhul islam ko majmu fatawa jiju mugani segina min yekkeme nani ani bikono tan ngolo fula ako hadihi shima awwalihim ako nin tamanse min fule ninye qawariju folo nunun ka tamanse de qawariju ka folo mo wulu de ka tamanse ninye kama kana jun sudayati komi jun sudayata kera ukamo folo ka tamanse chokomi la anna hada wasfu lajim lahum nilla nyinite konni mankutu bunno fe barade ka fo baraw kundi len ay ni nyu ka folo mankutu de mi nyu kundi nye atunyu ka kawariju kam go folo de kam mankutu ye komi jusi de ya o fana tunye kawariju folo kam mankutu e chokomi jusi de ya imunye chidin de la ka hadisa do fo ka fo aleka manton aleka shebo bena keleke jamakulu fula ube keleke nu ye keleke jusu de yat ni ewa jamakulu min nyema ni jamakulu min ye jusi de yata faga ulu de be tinya ka wakati o kele mbena ke sheba no nyogonje sheba grupu fula ube keleke me kele kono nana ni jamakulu nunu nu aleye mugo munun faga jusu de yata yerula o de be tinya la ali ibn abi talib ni qawariju ka kele min kera tumami uye fagalike kele joran ali ko qawariju su munun sara ku ce laje yala cide nye tamanse min fo ubayewa uye qawariju ka su laje uye jusu de yata uya asuye qawariju ka sula ali ibn abi talib ye munun faga jusu de ye munye cede do me adisila e abolo kalate sogo budo de be komi ni muso si abolo sogo budo de be bolo ina komi muso simbe chokomi odi ato ko jusu de yati ciden ko ni o jamakulu min ni ewa jamakulu fula min bena kele neka mantona ni jamakulu min ye jusu de ya faga ulu de bestiyaka uya soro ali ibn abi talib kam mo faga le wundela qawariju donc jusu de ya akera qawariju folo katta manse chogo mide minye kundi fana ye qawariju folo katta manse chogo kelendela me sisan ka qawariju tamanse wore bu bolo min te kundi nin korte ko bara kundi ewa u katta manse de me wakati na katta manse de bolo wa qala al qurtubi shimahum at-tahliq qurtubi ko shi qawariju ku katta manse munye ko kundi ay jalu zalika alamatan lahum ala rafudihim jinata dunya uyakundun ku yerema tamanse ko pasire ku lute dia masrife wa shi'ara uyaku yerema mi wa tamanse li yu'rafu bihi puruna donai donc minya qurtubi ni faka kitabu kono al mufhim walhamdulillah rabbil alamin antum be min fo qawarju kam man kutulu fulene balmo nim man kutu shegi min fora sisa bena kaderila marafati la munu ni mo fala munu be jiya kono ay man kutu nu kala halalla jege ayunu kala halalla je karamo munu fana be jamana nunu kono nu beta sigide ko nunu ye jadu kelade ko abu deme ko abu supporter atala ka dina kala ka do doni akabu mo firila e karamo fili banti karamogo sugu be sira di nin ko sugu ma ku deme e yere de filibantie e yere de madina kala ere de maciden ka hadisa salun kala nin ka warju ka ko nu kam man kutula hadisa buga nyogona de nana la hadisa sahale ani hadisu hasanu ambe ala deli silama demisenu ni sarafiya demisenu ala ka hakli mandi awma nin man kuto aya la jabati lembe taman sebe man kutula akana faruka de kayna mankana ukabato nu kan nyuma yamu ni few o de fule ka mugo trompe anu be sariya ko min fole o de mugo chaman trompe me ciden ko sariya foli min fule ni nye ewa ako anu ka ke walete nyogonta de o be kuma nyuma munufo o be kuma chenu munufo anu bake ka minke jiya kono o te nyogonta de e ara u yere tula na yu ye bato ni kuma nyuma fola me ni ye o ye be mugo kantige chogo mi ki faka chogo mi yere be kabako rebe kabako de kuma munun be fo anu kabba ube bato munun anu ke wale non ta nyogonta de alaka hakiman da man balmu donc bun kasiru ye munun natiya ciden ka ewa kawariju folo daminana ju ko we sharatirema
tanki aye ciden dogoya jama be nyana ko ciden matile ewa hari bi mo ni hari ni be silamu cedela tanki nin jogo sugu de bila nin la hala sugu de bila hari na ma fo ema kuye khawari juwede khawari jogo de bi bolo khawari jogo bi bolo de khawari ju de ka jogo do ka nyema dogoya mimbari ka nyema dogoya jama nyana ko ibe nyema bila sira jama nyana khawari ju ka jogo de do ala kan kisama ala kan tangama donc kam man kutu munu fule ni be ka jate mina jate ken nununa ani mugo munu be jiya kono ko jate mina سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ni kalimin ke ko ambali make do be France ko ale ko aka mugo do ko naye aka misi nafulo tigi do naye aka misi jakabo balima ke do be fantando ni misi jaka benna misi min na be misi takadi fantaima ko jakado ko fantaim fana be sagi ka misi fere misi tigi nyerema ka wori mina ko ale mako be wori la ko nimbe chogodi ninjabu nintebe islamia sariyama Umar ibn Khattab de mun Umar ibn Khattab aye sodo takadi modo masadaqati aye atigi ye soyimba bolo aya marako jugu aya marako jugu la soyin fasara Umaru ni misra ako cide ma ko ne soyta kadi nimma ala kamade me aye soyi mara chogomi amanya bolo ne ba fe kasa bolo cide ko Umaru ako harin na ko drome kelende ikana soyisa mo min ni be fendi kasage kata ma abe kum wulu na fonona na sagra kata ka fono makadu donc jakatigi ate daga misi dere ale mi majakala kana sagi ka fere ema ote daga parce que dira mi mire man na ko abe fere ema tese ka a sago pirifo parce que de ya dama ate se ka sago pirifo abe wori hakke dore fo dro ebe se ko dama chogomi ikam misi be sagima donc ni nye fere de misi mimbo jakala kaire kipre kasagi kana yirema ate be islamia sariala ni ya di fantam masa ni fantan tara fere mo wore mima asaguna pirila ni oyo misi fere te sorotigi bolo be se kosa me ya di fantam mi yirema ko o ka fere ema ka wori de oma o te be islamia sariala woye de dron yi ka misi de rekipre kwambali make do ya nyini kalike ya la bedaga mogoika kamaria do ka sokono pour ne tara bara yorola ko min be pasi sokono iba soro kamaria imbata ni nana ibe kamaria insagi kofe ka bellaje ko be chogodi doni kiba ko na ya soro ikadu jonde benaye ani binkale kalawo iye kamaria do dula puru jonde kama ani binkale kala munum bena iya do e ulude kama doni kiba ko basite nena ube mo do de takubila bara la ika sokono be bara ke sokono iye kamaria do e pura ka bara kila nunun de korosi bara kila nunun taiba fuye fanade aya jantore la kamaria bede parce que bunu semin yo fo don ko ba yo fo hari ka bara yoro kabiti ni be kamaria bilaye bara ke de munun be afo abeye ko kamaria beade pour mo ko jantu yere la parce que ni kamaria be yoro la hari ni sunyalite ale be yoro dola ale nyana nkelende be abese ka malo ya kodo ke ale nyana mo nyatina abese ka tabo kamaria la kasura leta kalama donc dude nyinin kara ni kamaria do ka dula binkali kelawde kama zonde kama bashi tola don ke baw yemin fo bashi tola me ka kamaria do ka sokonuna de ro ka demba ya sege segeli kama ka muso sege segeli kama don ke baw yetta jasudu de tajassus wala tajassasu
ala ko an kana ɲɔgɔn lebu ɲini ɲɔgɔn mayibu ni ɲɔgɔn lebu an kana o ɲini dɛ ka kamera de ka so kɔnɔ pour e kɔfɛ ni ko min bɛ passé ka muso bolo so kɔnɔ ina o de don ni nana ina sagi kɔfɛ o ye tajasusu de donc ke ba ko te bɛɛ ye dɛ no semini ko te bɛɛ fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min ko dɔ kɛri bolo ka so kɔnɔ si kana ko dɔ bɛɛ i b'a fɛ k'o sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn a ko ni o tɛ i ma si ka foyi la taamansi si tɛ ko kojugu b'i ka so kɔnɔ a ko a tɛ daga i ka kamariya bila ye o ye tajasusu de ye o ye donc mɔgɔw ko faamu n ka muso n ka kamera don ka so kɔnɔ ka contrôler ka fɛn kɛ ni ye nana i n'a sago ko fɔ o ye tajasusu de o tɛ daga ye mais du daw ni fɛnw na n'i y'a dɔn bandiw ni jɔnw de kama baasi t'a la mais k'a kɛ so kɔnɔna pour k'i ka muso sɛgɛsɛgɛ ɲɛgɛn kɔnɔnaw la so kɔnɔnaw la tajasusuya dɔw ye o ye o tɛ bɛn kan'o kɛ dɛ tant que ko dɔ ma i sɔrɔ i ka so kɔnɔ n'i b'a ɲɛɲini la kan'o kɛ lesiri la hadamaden k'i jigi ɲa ni hadamaden ye i ka ɲuman de jigi n'a ye i ka ɲuman de bisigiya n'a ye i kana bisiga kojugu ye ko i bɛ taa kamera bila ye ka tajasusu kɛ k'a ka ko ɲɛɲini